السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. La banque. La banque. La banque. Banque. Le bar. Le bar. Le bar. بار یا د مشروباتو د څښلو ځای. La bibliothèque. La bibliothèque. La bibliothèque. La bibliothèque کتابتون. La bijouterie. La bijouterie. La bijouterie زرگری. La boucherie. La boucherie. La boucherie قصابیه قصاب خانه. La boulangerie. La boulangerie. La boulangerie نانوایی یا د ډوډیو پخلنځی. La charcuterie. La charcuterie. La charcuterie د خنزیر د غوښې قصابي. Le cinéma. Le cinéma. Le cinéma cinéma. La clinique. La clinique. La clinique معنا کلینیک. Le collège. Le collège. Le collège کالج یا منځنی ښوونځی. یو ځل بیا ورته غوږ شئ. La banque. Le bar. La bibliothèque. La bijouterie. La boucherie. La boulangerie. La charcuterie. Le cinéma. La clinique. Le collège. Le commissariat. Le commissariat. Le commissariat د پولیسو ماموریت. L'école primaire. L'école primaire. L'école primaire ابتدایي ښوونځی. L'épicerie. L'épicerie. L'épicerie د خوراکي شیانو پلورنځی یعنی خوراک فروشي. Le fleuriste. Le fleuriste. Le fleuriste ګل خرڅونکی یا د ګلانو پلورنځی. La gare. La gare. La gare د ټرینونو تمځای یا ټرین سټیشن. L'hôpital. L'hôpital. L'hôpital روغتون. L'hôtel. L'hôtel. L'hôtel hôtel. Le jardin public. Le jardin public. Le jardin public عامه باغ یا عمومي باغ. La librairie. La librairie.
La librairie د کتابونو پلورنځی. Le lycée. Le lycée. Le lycée لیسه. یو ځل بیا ورته غوږ شئ. Le commissariat. L'école primaire. L'épicerie. Le fleuriste. La gare. L'hôpital. L'hôtel. Le jardin public. La librairie. Le lycée. La mairie. La mairie. La mairie. Harwali. Le musée. Le musée. Le musée. Museum. L'office de tourisme. L'office de tourisme. L'office de tourisme. د سیاحت دفتر. La pâtisserie. La pâtisserie. La pâtisserie د کیکونو او کلچو پلورنځی. La pharmacie. La pharmacie. La pharmacie درملتون. La poissonnerie. La poissonnerie. La poissonnerie د کبانو پلورنځی. La poste. La poste. La poste د پوسټ دفتر. Le restaurant. Le restaurant. Le restaurant. Restaurant. Le salon de coiffure. Le salon de coiffure. Le salon de coiffure. Salmani Denaï Saloon. La supérette. La supérette. La supérette متوسط مارکت یا مغازه یا متوسط پلورنځی. یو ځل بیا ورته غوږ شئ. La mairie. Le musée. L'office de tourisme. La pâtisserie. La pharmacie. La poissonnerie. La poste. Le restaurant. Le salon de coiffure. La supérette. Le supermarché. Le supermarché. Le supermarché. لوی مارکت یا لوی پلورنځی. L'université. L'université. L'université پوهنتون. Le supermarché. L'université. دا زمونږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چیرې کوم مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ چې په راتلونکي درس کې د هماغې په باره کې خبرې وکړو. که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني. چینل سبسکرایب کړئ. زنګ په علامه باندې کلیک کړئ. هر کله چې یو نوی درس شیر کړو نو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن یا خبرداری درشي او تاسو ویډیو ووینئ. تر راتلونکي ویډیو پورې ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. په مو هم ښه.